Evo lijep pozdrav svima koji prate moj YouTube kanal, ovdje imam gosta iz grupe Teška industrija. Lea i Fran. Evo ovako, sad ću vam pokazati nekoliko trikova s kartama, s lopticama i s jednom maramicom. Ovako, imam ovdje jednu damu kartu. Dobro, ispratite ruku ovako. Ja nisam. Evo samo ovo. Ti ćeš drugo. Da, evo ovako. Ja damu karu stavljam ovako ovdje, sad vi stavite preko dame karo svoju ruku. E sad ja ovdje imam dvojku pik. Ja ću sad dvojku pik. Dama karo, kod mene pogledajte oko svoju ruku, sad se možete kažete kamerica. Dvojka pik. Onda imam još jedan ovako. Ovo je malo trik. To njemu, da. Evo, dobro, evo vamo ću vi pustite kartu, što koju kartu, zapamtite, pokažete kameri, ja ne smijem ni slučajno znati koja je ta karta. Jeste? Aha. Bravo, ubacite bilo gdje u špil. Bravo. E sad, izmiješaš špil. Znači da se karta potpuno izgleda, može ostati štuka od nas. E sad, uzmite ruku i stavite meni ovako, ovdje na... Da, i sad morate dobro misliti na vašu kartu. Znači dobro se skoncentrirati. Pozdrav, što ima džetskovo? Lea će izvući kartu 10 Hz. Okej, hvala, doviđenja. A ja i dalje miješam, znaš ono, džabe. Nije potrebno. Evo još jedan Evo, ovako. ćemo mi dobiti odgovor, kako to? A ne smijem to reći ako kažem. Moramo da vjerati. Moramo se ubiti. Ja, nemoj da mi nestane. Nemoj, ono. Ovako ispržite oba dvije ruke. Znači uzmemo jednu lopticu, stavimo na desnu ruku, drugu lopticu stavimo u drugu ruku. Znači jednu lijevu, jednu desnu. Zatvorite ruke. Bravo. I sad ovo je loptica A, ovo je loptica B. Znači ovako ćemo prstima, ruke, loptica A i mjesto sad začinu. Znači sad idu ovako stava se i kurek. Okej. Sad zatvorite ruku. Znači sad... Divno. Dobro, e sad u 10 poteza ćemo pokazati. 1, 2, 3, 4, 5... Ja, kud ovaj se Da. 8... Samo dvije loptice moje desne. Sad spustite ovu ruku. Onda će samo ovu lopticu stavit će ovako ovdje, a vi ćete ovu lopticu jako dobro stisniti ovako, kako sam ja ovdje. Sad, bacit ću ovdje. Onda lepi ruku i sad ću oba loptice opet u vašoj ruci. A pazi, ja još uvijek razmišljam o onom prethodnom. I sad, Totalno sam. imam još jedan sa maramicom, što sam rekao maramicom jednom. Ovako, imam jednu maramicu, žute boje, stavit ću ovako u ruku. Ovako jedan sad maramica ovako potpuno mjesta. Idem se one svijet. Maramice nema, ja ću ti maramice ovako ovdje. E, provjeri si mobitel i pare. Dobro. Eto, hvala lijepa. Hvala tebi. Hvala, eto. Svaka čast. Delja.